Jednostavno zbog tog hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini oko kojeg su se više počeli boriti u Zagrebu sa nekim delegatima u Europskom parlamentu nego što se bori u samoj Bosni i Hercegovini. Ali po vama, kako je izgledalo to da, ja se neću ogriješiti o zakonu, da član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda sa svojim savjetnikom Čedomirom Jovanovićem ode u Mostar, istočni Mostar? Kako mi je to izgledalo? Ja sam kritičar takve vrste politike Željka Komšića i vidim da izazivam njegove bučne, žučne reakcije. Sutra će vjerovatno te Slobodne Bosne i ovi njegovi portali pisati opet o meni nekad će. Iz jednog vrlo jasnog razloga. Ne dovodim uopšte u pitanje njegov legitimitet, izjašnjava se kao Hrvat, čovjek je Hrvat, ima pravo po Ustavu, pobijedio je Čovića i neka je. Zato što su Čovićeve politike postale u jednom trenutku Bošnjacima, barem eto tako zastrašujuće, antibosanske, i ljudi su u strahu od Čovića pohrlili za Željkom Komšićem. Ali je Komšić propustio istorijsku priliku da kao predstavnik hrvatskog naroda, jer je Hrvat, ode u kantone s hrvatskom većinom, ode u gradove s hrvatskom većinom, da DF bude stranka najjača bosansko-hercegovačka, u kojoj ima i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba, i onih koji ne pripadaju ovim etnosima. Dakle, on se time nije bavio. Naprotiv, postao je megafon politika Bakira Izetbegovića, reagujući samo kad to treba stranci.